Izvan Sakić. I ovog trena trka je puštena. Aman s polja Skana, iza njih su Silver Knight, sada već Naughty Jack na trećoj poziciji. Skana vodi Aman s polja napada Naughty Jack i Zoltan Varga na drugoj poziciji. Aman na trećem mestu, Silver Knight SB na četvrtoj poziciji. Naughty Jack prelazi u vodstvo, Skana ostaje na drugoj poziciji. Aman je treći, Silver Knight SB na četvrtom mestu, Naughty Jack i Zoltan Varga na čelu trke. Skana drži drugu poziciju, Aman na trećem mestu. Aman napada s polja Skanu, izlazi Aman sa Iljom Oskovim na drugu poziciju. Da li je on pretnja iza Naughty Jacka ili ne, valja li danas stiže ipak do možda prve pobede u prvom startu. Naughty Jack i Zoltan Varga sada demonstriraju nadmoćnost. Aman zaostaje za njima. Skana takođe. Top Knight je sada krenuo sa Željkom Ilićem. Top Knight ugrožava treću poziciju Skane u ciljnoj ravnini, 300 metara od cilja. Naughty Jack, Aman za njim uz barijeru, Inda s polja napadaju Top Knight i Skana. Naughty Jack i Zoltan Varga, Naughty Jack i Zoltan Varga demonstriraju ono što su učinili i pre 2 nedelje. Naughty Jack u prvom startu dolazi do prve pobede, Aman je drugi, Top Knight je treći, Skana stiže